izledik. Nuriyabiga bu eserde aşağıdı, bu eserde aşağıdı. Lakin nişik gine yırakka gitken soyun, biz bari bir Tufan Minnuli'ne koyduk çıktık. Tufan abinin bu altı kızlar bir kiyev eseri o şu kadar aktual gelip çıktı. İki yaptan aktual. O hatun kızlarının yazmışı, andağı faciası. Bizden şu Kırım, da bu yılda jinabız Allah verse bizge hükümet bizge rahmet etesi kile bu yılda akşa verildi şu proyektga hem mene şu iyun ayında Yekaterinburg'dan başlayız. Adler, Krasnodar, Tomskiy barıga jinabız. Hazırga rahmatı super kiyo bulup çıktı. Minur Bey super kiyo üzine kakras üzine baraydı ol. Çünkü biz hazır şu arada mene şu yıllarda gel gastrolda bulup gel super yigitler şekilde bütünümüzde jügürüp gel avuldan avulga koşup yerге to'g'ri keldi. Şuna ko'ra super kiyo degan isim Nuriyabiga bara, onun koylarda gana varmadı. Şu üzerimizden şu yıl neticelerine kelgende mene şu günge kadar indi biz 150 spektakl koyarga ulgurdik. Hem 16 bin zritel jidik tamaşaçı. Allah'a şükür avullarda yürüp kalıp yürümediler. Bizge nişiktir kilerler. Nişikinde sahnede plastik olurga mümkün. Çünkü drama artisti süz aşağı birge deyiş dip uyluyordum. Süz, diyalog. Hemen bizim mene şu 2 saatte 30 minutluk eyberden 1 saat yarım kalkaç, mene şu pustatalar, mene şu bulgar, Nurbek eyberleri bilen de tuldu. O məğnevi yoqdan da, kızıklık yağından da, formunu üzgertü yağından da, mene şu yana eyberler üsteldi. Ул Африка кишисіне де аңлашыла, чукчыға да аңлашыла, американецқа, итальянецқа, әрбір кішіге аңлашыла тұрған тіл ул тән тілі. Мен енді қиялланам бұл тираяқларда ғына фестивальдарда болмасқа, біздің татар милли мәдениетін дүния көлем дәрежеге танытырға қиялланам. Һәм мұнда пластика шул юлларның бір оңай бір юлы деп. Молодец! Seni bitmezden kompüter. Алла берса премьера, супер кияу спектаклі. Ол Туфан Миннуллинның алты қызға бір кияу пьесасы бойынша қойылды. Онда кішінің ялғызлық проблемасы, аңа әр вақытта рухи тірек керек болу турында. Мұнда енді бұл спектакльда бұл рухи тірекнің рөлін башқара бірден бір ир кіші бухгалтериядағы. Ғұмумен хәл бухгалтерияда бара. 6 бухгалтер, ғұмумен 7 бухгалтер, бірсі ир кіші, 59 яшілік Рахматулла Хырматуллович. Һәм қатын қызлар олар аның янына келіп, өзлерінің нендедер ішкі проблемаларын, рухи проблемаларын, рухи бушлықлары білән ортақлашалар деп әйтергә керек. Һәм Рахматулла Хырматуллович зирәк рәвештә аларга ярдәм итә. Мен Рахматулла Хырматуллович ул нәфесен җиңгән бер суфи кебек күренде безгә бу спектакльне эшләгәндә. Аны Туфан абый моңсу комедия дип атаган. Чынлап та ул моңсу комедия. Анда көлер урында бар, теләгән кешеләргә елар урында бар. Тагы нинди үзенчәлеге без тырыштык монда ниндидер пластический күренешләр кертергә. Ни өчен бу мөһим? Чөнки тән теле, пластика, хәрәкәт теле ул бик универсальный. Аңа тәрҗемәче дә кирәкми. Без инде монда нидер тар гына милли проблема түгел. Гомумән кешенең проблемасы өскә чыга. Безнең яңа спектаклебездә кулланыла татар альтернатив музыкасының бер вәкиленең иҗаты, ул Аскар һәм C7C5 төркеменең музыкасы җыры кулланыла. Гомумән мин хыялланам, кайчанда булса татар яшьләр театры һәм татар альтернатив музыкасы
бик тыгыз мөнәсәбәтләрдә бергә иҗат итә башлар дип